cyo kubanza ahira abantu emirimo yakendeza ubworo mu cyaro yashomesa abana omuringo gwo kwishika omugenzi abazikini baija kubyara emiti ahabo kubaasa kusiima emirimo y'omugenzi omu kurinda ebyobuhangwa. Reverand Kenneth Kanyankore orikwebembera ebyentunguuka omu Rukinkirizi Diocese yayoreka ngu Garuga akarwanirira munonga obuhangwa bw'ensi n'ahabw'ekyo hashemereire kubaho omuringo gw'omutaano ogw'okumwijuka aba bacwamu kubyara emiti y'okumwijukiraho. Sinehinduka omushana ni mwingi munonga n'enshuro omwe yayagwire egwa erengesereza habaho a lot of floods kandi zituma omwegemure gutuma n'abantu bafa n'emisiri yafa mbwenu okugira ngu abarabe nibija kumushendekeza batateekateekera omu bimuri munonga bateekateekere omu kubyara emiti ningira ngu n'ekintu kikuru munonga ekishemu kutaho amaani so naninshaba abanya-Uganda n'abantu bari bampurikiza twine ekizibu kya climate change ensi kuhinduka nanishaba ngu abina kasente the organizations reka tukore projects nyingi out of this turi kwishuka munywani witu uruhanga Yesu. Kanyankore yayoreka ngu Garuga abaire ari enyomyo mpango omu kyanga kya Kigezi kandi okufa kwe kusaasize bingi. Dr. James Musinzi Garuga has been a developmental person. Ebyabe nakora byona bibiri ebyentunguka leba nka by'amajani ebyo rukurira akatandika na Kanungu yakwata Western Uganda yona Kigezi region buri muntu wena abe na benefiting ahabwa idea yeye amagezi gayine okugira ngo entunguka y'eby'amajani yagenda obumisho gube no mwani gube n'emiti lebe by'amashanyarazi nijuka tukaza Kambuga tutayiro umuntu twasiga twagura solar panels zo kugira ngo Kambuga town council etandike kugira amashanyarazi omwirima guruge kandi akatuletera ekihingwa cy'amajani muri Kanungu ensigo twagemeka abantu bagemeka babona kasete barugo mu bworo akahingisa abantu amajani yaga bakundisa na wanora abo muri Kanungu abantu abingi wanora bankuto abina amaju marungi agoga Karuga omubwenge bwa muzeyi owo kureba yabanenda ngo abantu bona bagaiga hali twenga community ya Rugeyo secondary schools a family twashegwa munonga umutobere na supportinga munonga atombekireho akatombekero 2 classroom blocks kandi zimwe emwe bire yahuire ndijo ebire bya bricklaying okurgira programu yo kuziika Dr. Garuga hariho omukoro ogwo kumushabira omu makaje omurimbu ya Kampala eriizooba nyenkyakare nihija kubaho kushaba ahari All Saints Cathedral bwanyuma omubiri gwe gutwarwa Rugeyo Kanungu okuziika nikwija kubaho orw'okubanza esande erikwija aga gashakwa Job namanya omuri Kanungu.